Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka seng samla maulai pelun ka lai kandu yu chief engineer jong ka PHE na ka benta ban yakran halor ka kam ka baidai ban bujili ya ki pipe maulai ka pasdang nadu ka opes jong ka assembly shadu ka maulai mauro ya ka bala deb ban jure blang hakini ki khendiat banai bala lej Habai ikran ba kila patai kubor u president jong ka seng samla maulai pelun u ba Samuel BM ula ong ba ka opes jong u chief engineer kala kren shai ba u kontraktor u bayo ya ka kam ula kre ba zdang no ya ka kam henrai ka basa menta ka long satang ka jingbet na ka tanat PWD roads na ka benta ban klong ya ki benta jong ka surong ban penya ya ki pipe Hajung sisa kajungwan jami mentah ni office jong ka PHE kadai bagaimana ni kedua ya chief engineer lah ni additional chief engineer. Tapi nak tahu bagi kita kerja ke kam, kebahagiaan kerja kerja opsi yang ini kerja sini. Jika sesuatu nak tahu kerja dan kadang kerja sini jadi pipe station kuah, perseluruh nak tahu kerja senada kesuruh setai. Tinggal juga banyak kerja ya additional chief engineer mentah. Yang beri hak kerja dan hak setai kemana absu ini. Kerja macam ni kalau bangun budian ni kita kam jangan kam apa mulai, tapi dia betul ke move ke bangsa ada move nanti menai April nanti once menai hadir April yang ibu dia itu kam menai Mei hadir di menai Mei mana kan September dia menjadi site inspection nanti nanti nak assembly tersadu 10 sadu semua nak bertaka tukar water supply shortage ng water supply po mulai juga impay. Jadi kini kekam nado ketika kuar ingin semacam height, tengi sultanat bahkan kini step pemerintahan New York bani. New York pat nak kuar ke sultanat kalau bah New York sebenarnya resiki pat mentang sini. Jadi saya kerja tu juga kalau mengimput dia nak kekam, ya kini ki anu ki besar behar. Dan nak rajut juga kekam terki, lak terki kekam terki setai. Di New York pat kini resiki, kebagilah address saya kesek. Dan kata apa ahi kerjanya move demi satu kuar, kalau bah kerja demand kerja nak department dan kalau mbak kawai kalau mbak kerjing ayum yang mulai mbak kerjing yo arsin sitio kalau pening house connection de minggu di mana lagu Rusian lagi Sausian lagi Sansian hak sitio tak kebaar part ke poin kalau mbak lada ke mulai ke kampuh kami aku kalau mbak ke new house connection di Urlok kini move demi ke bagi di mana ke Papua hari ni ke step pemerintah nomor panggil ada beliau ya site inspection hari itu dia naik nomor hari itu last inspection ke bangiwan mengiru kalau panggil ada saya ya dia juga department kalau yang bala dulu tetap di Urlok kami bersyukur tak kejikan kami bersyukur tak kebit kejikan kami dan dari mentang step kalau mbak panggil juga ya ke city kalau mbak kila kerja yang di rumah kila ada address cek seng kalau mbak nomor bahak tu kepuar kipan puar ini ki orang aikor ya ki lagu lain rasa mana dan lain mana sokonai kelakui mentau mana disembah dan hak ini semua penambah ada kepuar kesulitan ke bantar jami bagi layu apa dia kini ke city kalau kepala kerja yang ni kalau mbak kini nak bentar ke tu ke jingli je kipai nomor ni di mana tu puar mulai ke di melong separate pipeline nomor kaya sama kili kisnom jauh sesuatu tu kemengi di mana tu puar bukan long separate pipeline dekat tu kini city kalau kerja kini ke city ke bagi address city ke bagi di mana ni tu puar kalau kerja minta kalau mbak kinai mentakin lien ya kini pipe itu mai bila ada kot ya ketendar bila ada ditendar film akan kini ke city kalau ada ditendar itu ya kini ke walk dia mentang ya kini ke walk kena sedang loh ini kalau kerja ba kalau ada pernah kalau ada pihak house kalau ada ya kini ke inspection bak PUD nado nanti nak buat assembly tersadu sudah sebuah murah mereka ketuk ke ba supply umum mula dan lembah kini ketom lembah kerjung dia jengki yang kini kipai di bertemai lembah kini kipai hak itu kuat ni layu MCT dan niru ki orang kini kipai di belas dan pelan de kalau sistem habak ni ka ya ku bau dia pemulai te kidam kam bandia de kipai bertemai te hadir bila sistem nak kerja dengan department mentakin dia yang kipai di bertemai dulu dia assembly tetap mau orang itu sudah sebuah murah dan lembah kami kejengli kejengki kebahang ni kalau akan saya pada kerja layu apa ni additional chief engineer bentaru ia pada kerja untuk kontraktor hadir boleh ada clear kini kalau ada yang kini ketandar rafai lalu ready bentrain lah ini kau kumbangi anggut mentak lalu blok
Tangi kemen skam baka kam ko long nok kan kum bagi mi lenti baka ni kam ko bagi pai ba no sam jong sno mo lagi anlut dengan ni kam ngai skam basyan kan sa long no ka jingli ki pai ko long ba dak pai bi batmai be nadu nang ni na ko assembly ter syadu space po sete semoro dan nang tu pat na kelab yang lut ki jing dan tampar khoi ki selaka ban ai ko ngop pakka kan kata ko mod hat to ko memang la def kan sai to ko la ter ai ru ini ka sran bala la def li ki pai ro khoi Kumpa undi engineer pok mulai kena ke house connection harus juga bagi yo arsin studio menta de sing la bagi yo no sausin la de samsin kat baga kat pun kasong ke jempenya juga department pada sing nangit scam baku mengi demand baga ka house connection juga new house connection nangit scam baga kata ko kan sa akan so urlong la takam kami kadi kejing angnut ke jongi bagi isu tenak bagi ke siki kala transai ne ba kila dep to dep pilihan ni but hamni kila include nak niru e siki ke bagi la depan permission nak office jong PUD road central division nak bentar bagi dia gini pai lembaga seluruh PUD dekat tu ni ke siki kan kalau akan saya ni bagi kila depan sete sta bagi dia ya permission hadir bagi dia permission mengenai skam ni kontraktor pembola ada peran chief engineer additional chief engineer bawa lalu ready bentre mengenai skam petang ke kam ke bahkan tu bagi ni mungkin mulai nila anut ada buat kita sosok mulai lah dan so pun orang bagi kita kalau ada urlong kan urlong keluar ni masuk begini ketika Christmas gift siapa Christmas gift nak bertahu sini ajar urusan nak bertagi pada sosok mula dengan guys kan begini kan urlong nak keluar sekarang bagi department nak perlu di department lu kan perspek yang kecil permission dan nak bertahu begini dan ti nak gini yang kesuruh begini dia nak impact mai nak bergerak ke umbang undi aku mulai kan nak bergerak kata hari gini kecil anggur kecil akun kejingnya yo jadi bangkaran bagi additional chief engineer minta yang ba kan clear kali ka permission na po duty central division kontraktor hi sedang no ya kita besar minta kalau ba nakali ka duty ke ada ki preslam mati mak kandan ke jislam india lada ki pertuan mati ke pembuat lagu nak sai to mata kelawan security kini kena si by muslim semai untuk nobody yang extend by first week desi kelak sedang mai kata ni kemen dia kata bagi sempat ada department ke PUD lada ki preslam mati kata tak kampai isu itu bakal ini balada kadang kami ni bagi push saya ke PUD ni mensi bagi hak memperkat dan menjaga bes untuk supaya tak masuk yang sedang mulai ke bagi anggota duduk ke puar ke bagi QET yang kena kata tak hingga